kayem, good day kada tayo amin. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kab sa trimo sa napod no nagan, tintay i-drama. Nga makablawa man pa ni Glyza Jean de la Cruz, almalin mabanta kini Angelo Cabento. Kastiman ti kuna ni Kab sa trimo. Dear manang biyanang, dahito ipadramak kan kakat napasamak idiawan pa'y asawa. Naglaklakayak ngami na baro. Talo kami nga agkakabsat, agpada retired teacher dagiti dua akakabsat ko kan agpada dametla abalo. Gaputa dida kaya ti makikabalay kadagiti anak da, iti family housemate ti pagnana danda. Isa talo kami nga agkakabalay. Awan nagadalak, isa dagiti kakabsat ko taggasgastos para iti taraon mi. Rogyak man nga rod, ti agsalaysa. Manang Rima, apay napanan di kabsat ta? Napan man siguro ijay balay ti ararmon na areme ading ko. Asino nga ararman na? Ni Juana. Kat asino pa'y kumangay, nimot la Juana ti ararmon na. Ay, naglaklakay abaraw. Italaang nga makalagip nga agaram ngam dayjay pa'y matahwan na ti arman na. Di la makapili mo tan iti ubeng. Un nga rod kasano ang makaputot no tay pada tamot ameno pos ti armon na. Tay kumaubing Ay, laklakayan mo dayja asukir. Imbagak lang arudan asaan na dayjay ti arman na. Angam natangken mo ti ulo na, manang. Apay aya alapdandak nga agarem. Kayat kung arumay napadasan ti makiinlayat. Lakaya kaon. Pagbigyan dak kadimay. Uray jak mga sawa. Basta mapadasak ti makiinlayat. Saan da kaalapdan nga agarem? Basta pilyom kumamot ti armem Tani, laklakayan kan ang makiinayat. Kalpasan na, padamimot bakit ti armem? Kasano ang makaputot ka ngay no kasta? Iso adi ka lamang as asawan no kasta mo laeng. Wenmet nga main Rimo ading ko. Kita anay babakit kamin kanimanang Rima. Lakay kamutan. Naimbag kada kami ata da anak mi amangay wanto kada kami ton kumapsot kami. Si Kangay, no bakit ka asawa awan awan mga sikasukan ka. Iso atay ka ubingan na ti armem tay aganak pay. Tapno makaputot ka pay met ang auray kaskasanaw. Ay, mabainak nga agarem iti ubeng. Imbaga ano kaya tindak lakaya kaon. Kung sa anak mo ta pensyonadaw, ta naimbagla kumamon ta pagkarit ko iti arma kabalasang. Iso ajay bakit laangan ti armag ta sigurado kaya tindak. No kayat mo, isapulan da ka iti balasang. Wen Rimo, adam mo may abalasang. Sino kumamot ngay? Ni Elisa ababaunan dalay lang anak ko. Makaas-asawa dayjay. Wen, ubing pay dayjay. Awang pay 30 na. Adan samot pangaruan dayjay. Ubing-ubing samot ti panunot dayjay. Saan mo't style na la dayjay. Ngam nasingput kun nagagat dayjay. Naimbag no kayat na tilakaya kas kanyak. Kayat na nga rod tanakuna na nga uray lakay basta nasingput kunana. Padasum to ka di nga armon. Wen Rimo, no maaram mo ni Elisa akit. No aklunan na kagkasar kayon. Uray da kami kanimanang Rima taggastos para iti kasaryaw. Wen Rimo, kano makaputot ka, uray da kami mula ang kiniremi ti makaamo amang suporta iti anak mo. Pagadalan may, makaputot ka lakit iti may sawun no dwa, mayatan. Uray dwa, tasaggay sata iti suportaran manang. Ay katun lata Tulungan tato'y kabsat takaasimot. Data ti agpinpinsyon, iso adata ti mang tulong kan kwa na. Kan iti agbalinto nga anak na. Kayatan ko man ni Elisa jay kabsatan niya, manang Rima. Wen ko mga road, tano ni Elisa ti maasawa na. Pag naedin tanto ita dito'y balay, tapno libre ti babaunin tayo. Wen nga rod amanang,
nairwam ni Elisa iti trabaho ti balay. Ta nagkatkatulong ket nga road. At danton para lutaw, para dalaws kan para labatayaw. Ag naeda iti libre dito'y balay. Di libre to ti panagtrabaho na dito'y. Wen na amanang, may mayat mga dayon ni Elisa ang amday ja Juana mag. Bakit ni Juana, di nan kabalan tagtrabaho day jay. Kanuin inauna pa'y day jay ngumdata. Alangan mo't adatayon to ti mga iwan kankwana inton nakapsutan. Oray awan na. Kinunampay manang. Nalpas mo ka din tar aramidem, Elisa. Wen tata, it's time to rest already. At nasayat nga raw. At kami napatag nga ibagak. Ang sakbay na. At daman damagag. Ha? Anya ngay day tatatarimaw? Nungay at dalakay nga agaram ka. Kayat mo ka day. Ke dipindi no nasingpot unuhaan. Sana man napili ka. Ananwam ti ubing no barumbado mag. Awan serbina. Iso asyak. Uray lakay basta hampay ang matay. Ha? Kan siyempre, good boy akas jay. Kan jay medyo kabalan na pa'y kumama. Ha? Kabalan na tay. Iti agtrabaho amat. Kan jay awang kumapay ti sarukod na kas jay. Nungay ibagak kursunada ka, Elisa. Ha? Ay, agpaiso, tata. Ay, isa bagay, pensyonada na gajay dua kakabsat mo kay. Owen, inkarina nga raw, ano mga sawaak, ket isuda, tiaggastos iti panagkasarkaw, kano makaputo takto ka naw, isudan taw timang paiskwila. Ha? Wow! Nagmayat matan? Swerte nga ron, ajay masawam taw. Owen, naswerte ka no kaya tinak, Elisa. Jag paiso ngamin, amay. Arman nak. Kaya nak, tano siya ka ang pilpilyak nga rupa. Ugaling amin tikit kita agkat. Sana rupa. I love you nga Ruden, Elisa. I love you to Sana kung nagpakipaw, tasang butan tati panawang. Makitam, di kinayat na ka ni Elisa, Rimaw. Wen nga raw. Jakmot ni namnama akayatinak. Inaklunak mo't adagaws. Kasano? Tulagan tayon ti kasarya. Ay kat na kayo Pasensya at awan mo't kwartak. Amo yung mait nga awan trabaho. Kung sa anak-anak kaadal. Iso nga awan pensyon ka wakas kada kayaw. Sana problema dayta. Da kami ti makaamukan karimo. Demon problema ti magastos. Da kami kiniremi ti makaamu iti amin. Ading kaw. Dinurugan yun tumat ni Uncle Remo ang mga aram kin ni Elisa nanang. Anya ngay ita. Agpakpakadan ni Elisa ababo unon. Pumanaw ka nun dito'y balay numalpas ti kasardakin ni Uncle. Ala, ano sabon ti agsapol iti kasukat ni Elisa, anak ko. Tani, nagginusto da mga rod. Tilar aramidan nyo. Laklakayanan ni Uncle, ngam pangasawaan nyo pa'y lang amin. Kaasi ni Uncle yo, no awan mga si kasukan kwa na intun nakapsutun. Naimbag ni Elisa, tanasingpot dayjay. Patyo kadinan tubaybayan ni Uncle yo, anak ko. Api ngamin asaan anang asawa iti kaububingan na. No kaano alimakay, isumatan ti panangasawa na. Anya nga rod, naladaw nga rod mo't nakapanunot ang mga asawa. Pagbigyan tayo, nanako. Rimaw, pagyanan tangay numalpas ti kasarta. Agyanta ka na di balay may. Ha? Ijay family house yaw. Di, kadwatan dun nagijay pensyonada kakabsamaw. Wen Uray ta na tayo laang tagakabalay. Apay, di da kaya tagyan ijay babalay nagijay nakda.
nagdadakkel mo ti babalay na ganyan nada. Di da kayat. Kayat da kanaw tag na di family house may. Mas komportable da kanaw. No da kami ngagkakabsat tag kakabalay. Tada kami nagitay manugang da saan da akaalaan. Ay, wana. Kasla na sing pamaki, di da manang rimi kan manang rima. Di da masiguro apaan nagijay. Saan? Apay ko mga apaan da ka. Kat no kayat da kalaunay apara kanyak. Ni Juana ti ar-armag iday. Di da kayat ni Juana nga agbalin nga ipag. Sika ti inrito da kanyak. Iso nga inaram ka. Ha? No kasta? Ni nanahwana, tista asawaam. Saan? Inaram ko lang tinamindwa. Ngam linapdandak da manang remi kan manang rima. Di na kayat ta bakit kanaon. Sika ti kayat na ta ubing kapay. Napilitan kan sama la nangaram kanya, krima. Saan mo't si kakit di mo't. Nakaragrag sakak nga raw ta kinayat nak. Jak ninamnama akayatan nak ti kasken ka nga ubeng. Iso nakaragrag sakak. Ay ayatin kaunay, Elisa. Ita, tanalpasan ti kasaryaw. Ingkarimikan ni Rimaw, ada kami timang suporta itagbalintong anak yaw. Elisa. Ay, kagyamang kami ano kastama ng Rimay. Agyaman akmanan ka na kayaw, manang kao. Kat agnaed kayon dito'y balay, tadakkel mo't to'y family house, Elisa. Sa inyon problemaan ti makan, tada kamin ti makambo. Tanay, maasyan kami ngamin kinirimo akapsat may. Tawan mo't pagsapulan na, kan lakayon, marigatanin nga agtrabaho. Naimbagla kada kami, tagpinpensyon kami. Katangay adakan dito'y balay, Elisa. Sikan ati makamong agdalos kan agluto, anya. Sana balay, ta nalaing kang agluto. Ay una, sa mga problema day tamanang. Kan inayon mumutin pati panaglaba, anya, Elisa. Ha? Agawa na manang. Kat, anya matimako na marimaw. Ay kawan lata Paspasurot kami lata ka na kayo da kayo matipagtaudan ti kanan may. Saan ko maasakitan tinakam yu ti bagbagame, Tanay, awan apulos gastusan nyo dito balay. Tada kami amin ti manggatang iti kasapulan nyo. Basta ni Elisa ti agtrabaho dito'y balay. Aglaba, agdalos, kan amin ang. Awan no isot ko na yaw manang. Nakaluto kan, Elisa. Nay, nakakulmog ka mo dito'y lamisaan, dito'y kusina. Apa yan? May maya dito nga pagkulmugak ta. Asid dagiti lababa pagbakwarak manang. Ha? Apay, anyat marikrik nam aya. Kwa, aginawa nga minay. Agpaysa. Nabiit kamot anakargaan, Elisa. Huwag nga rumanang. Hangam na madmadi magdirinak. Aglaladutak. Iso pasensya Jak pala makadalaos, makaluto kan makalaba. Nagriga mga mintaginaw. Adope ti kayat kwa kanang. Nagriga talaga. Ala, anusam. Naimbag tula numalpas ti panaginaw mo, tamayaton. Ala, aywanam nga ron tasikog mo, Manang Rime, kwartayo man tayo na kumatang iti native amangka. Iso ti kayat ni Elisa akanag. Apay di mo lamalmal pas ti panaginaw nan. Manaw abulan di tiyan na naya. 5 abulan sa amutan. Wan nga raw, ngamjak man namaw. Sensitive samot nga aginaw di asawak. Pasensya kayon na kayo pala ka ni Manang Rima ti makaamoy ti trabaho diti balay. Taas asikasuk mat di asawak. Narigatan, ang mga numapukaw pa di anak may. Kakaisuna ang nakapututak adagahos. Ay, hala Di pa'y lang arod singin ko matipas ngay na. Tapno mamaminsanan. Tauray huston. Manang. Mabitlaan tayo nakalaan ti igatang mo iti mangga.
Duan dagiti anak yo Remo. Mabalinan dayjay. Babae kan lalaki. Narigat agkari manang. Ah, anyat kayat mo asawan. Nayunan nyo pa ijay duwa nga anak yaw. Jak may baga manang, tanay. Napigsaak pa'y mat. Huston jay dua. Tapnusan kayo amarigatan. Tane, sensitive mo't di asawam nga agsikog. Manipod nagsikog. Saanan ang makatultulong dito'y balay. Da kami mo't amin ang tagtrab-trabaho. Agluto, agdalos kan aglaba. Da kami pa'y timang patpatanggad kan kuana. Takanayon kamot arumwar. Mapana kami nagsapsapul iti pakisideline nak. Ngamawan mo't masapulan. Di nakmut kayat nga awatan iti konstruksyon talakayak kanon manang. Iso nga rod, ahuston jay dwa nga anak yo kabagis. Ay sanabali tain kariyo mo at suportaran nyo dagiti agbalin nga anak may. Saan aya manang? Masikugman meten ni Elisa, manang. Anya, ay sus, pinagbigyan tala nga rod idan ijay may katlong anak da. Ita, ninayunan da manan. Ay, di damot amot agtipid iti anak dagijay adwa. Upat taon ta anak da. Upat tumeten ati suportaran ta. Kasanaw, di sagdudwata iti suportaran. Kawana na, pagbingayan tamanan. Angam, kasano nga, inumanayunan manan. Ay, sana mabalin na. Sana agapo taing karita adata timang paadal to kadagiti anak da. Kat anak damutin nga anak. Sana mabalin ti kasta. Elisa, agbakasyon ka pa'y laang ijay lugar yo, anya. May mayat no agsina kayo pa'y iti pagnaudan iti kapsat may. Tapno maliklikan ti panagsikog mo. Uray sumagmamanula abulan siguro. Ha? Ako? Wala no, kastati ko na manang. Ikuyog mo pa'y latiburidat nga anak yaw. Agsubli ka ito no medyo dakkelan ti anak yaw, anya. Ay ko, wala no, kastati ko na manang rima. Nay, papanam, remaw, nagdakkel tabagmaw. Inak man nagtrabaho di lugar na kumparek manang. Makikonstruksyonak. Kunakman no awan mangawat kan kang ag-construction na kunam. Nasyan di kumparek kanyak manang. Sige, mapana ka untanay aldaway. No kasta, di daan mo asimurot ka dito lugar, merimaw. Saan? Di nakpalubusan ano ibagak. Ay na, kailiw ka una yan, Elisa, asawa ako. Ay adata dito'y salas. Di nakarakupon dito'y amag. Kababaeng, ang mga numakita datadana ng kantatang. O sige, mapantangarod ije silid, Elisa. Narubwata mong dagiti ubing, Reme. Wen manang, agsisi-arbid jay inauna ka anakanta. Ay, kaslamot mang rugita manen nga agpa-eskwelan, Reme. Ay, wen nga rod Tadama manan responsibilidad ta. Kadagiti anak ti kabsat ta. Ay, ni Juan alakuman tinasawa ni Remo. Naimbag dayjay tasaanan ang makaanak. Kumaa, ngaman niya nga raw, dadaditan. Ayos lang kuma, no may sawan no duwate anak da. Saan mo't siguron nga agsikog ni Elisa, ta nagbakasyon pa ilaeng. Nay, adda tao manang. Umunag! Anda kami, Manang Rima, Manang Rimay. Nay, bagang sapa yung manang. Ha? Nay, Masikog kamot, Elisa. wala manang. Pasensya kayo na. Simuro mga minirimo yung lugar may. Anya? Amo yung manang, impa-ultrasound may to'y sikog ni Elisa. Katsingin ka na Ha? Anya? Inaman dagiti anak yo, Elisa, Remo. Denggan nyo anay bagti-bagami kada kayo, Nunayunan nyo pa'y tiinom nga anak yo. Ladingitan may. Ngam saan kamin amangtad iti suporta kadakwada. Ha? Apay ngay manang. Saan may akabaila na pagadalan ta ado nga anak yo?
Iso nga agtutulag tayo. Sagdudwa kami kanimanang rima iti suportaran. Na kayo matidwa. Kano nayunan nyo pa'y, na kayon ti makamaw. Narigatan ti panagbiag ita. Iso adi kay kumamot anak nga anak ka. Tanay, amangan no santay ama pagadal amin ida. Agpanunot kayo mat adding ko. Ay, pasensya kayon manang. Wan, sana balay. Maudin ti singin nga impas nga ikaw. Sana naman nayunan day jay. Rombang laeng tani, bakit kamin? Kasanon numatay kamin. Kasano nga'y dagiti anak yo. Iso apang nga asiyo. Tahos to kumantiin nam nga anak yo. Kababainan kadama ng rima kang manang rimay. Makitinulong ak kadakwada, rimaw. Agaplayak nga gabraw, tapno makaurnong ta iti pagbalay ta. Panawan na kami kadagiti anak ta, Elisa. Kawan na tapno makaurnong ta nga raw. Ano san ta lang tagin na dayo, Tapno guminawa mo tibiyag tayo. Alang ang mga kastulat ta kanayo na. Di tamang namnamalatan kadama ng rima kan manang rimay. Kababain. Sapain naman nagitan nakta. Ay, pasensya kan Imbes asak tagtrabaho, tasak ti lalaki. Lakayak mo't nga minayin. Awan mo't mangawat kanya kiti trabaho. Sana problema dahi ta kanya, rimaw. Basta bantayam nagitan nakta. Di mo baybayan ida niya. Uy, Elisa. Basta agan anad ka nga rod mo't iti papanam to apagilyan Kan dinakto kong maisoksukat iti sa balay. Sak kumalaang ti asawam, Elisa. Wen, Rimo, di ka madanagan. Di ka magkabalan aliputan kahit taadan anak ta, kan kang runaan ti amin. Ada nagkinarian ta, ani patay laang ti mamagsina kadata. Nagabroad nga rod ta sawak ket kaasina nakaurnong kami mat iti pinagbalay mi ket limasin kami iti pagnadan. Aging gaita dapay la iti abroad ta sawak ket siyak met ti mangtartaripato kadagiti anak mi. Kata ngayon damutin kwarta ti asawak, jakon inubliga dagiti kakabsat ko amangtad iti suporta, tama siya nakmet kadakwada, tanakapsutdan. Ngam kit di mangmangtad damat latay iti tulong da kadagiti anak ko. Day taman nga rod ti kapadasak, ajak tupulos, malipatan. Tuy gayem mo, Rimo. Alagagayam di tanti nagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama ti gayem yon, Jenna Almoite. Agyaman kami manen, niya po Diyos timang tarabay iti tunggal maysa. Manang Biyana! Hello everyone! Manipod ka ni Kabsat Inga san napod no nagan tintay patangatang ken mga ganyo a drama ita. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Shoutout mampay kani Rhea Notario dita San Fernando, Alicia, Lontok Analisa kani Kabsat Bernie. Kastimanti ko na ni Kabsat Inga. Dear Manang Biyanang, kaalaak ti manugang ko no may papan iti utang. Tangamin nagpada kami ama nagloan. Mahilig kami ngamin nga gatang kadagiti kagawaan iti balay nga oray saan matunay akasapulan. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Nalpasen ti kasaryo iti asawa maalan. Anyat plano yung ay. Sa dino ti pagnaidan niyaw. Dito'y balay, wano ijay balay dapak mo. Oray dito'y balay pailaang datang. Tapno adda kadwayo ang mga sikaso iti talon tayo. Nasaya nga rod no kastanak ko. Kasta kumamay, ibagakin kagad. Nasaya at kasi kaamis mo tinagdesisyon iti day tabaraw. Magipagnaid kami pala kada kayo tatang. Tano makaurnong kami kin ni bakit ko. Agipatakder kami ton iti balay may. Oray basit la balay tatang. Tinapatag at napagnaidan. Alakat sapay kuma, taag kaalaan tabelen. Sapay kuma, tasaan ka natangsit amanugang. Sapay kumamat atahang ka nga natangsit nga katugangan.
Ha? No natangsit ka, natangtangsitak pa'y. Hanak mat nga natangsit, nanang. Very humble akto, pay. Ay kat nukas tangarod, agkaalaan tano nasingpot ka. Tijak kayat akabalay, kat taysaan ang managdaldalos. Agpadataan, nanang. Tama nagdaldalos akmat lang. Han ko pa nga kaya tinaang dud nga kabalay. Nakarkaro pa'y kanyak ka. Sige, makaamukan tungarodan nga gluto, tadda papanak. Ay, adda ko mamat papanak, nanang. Ah, papanam aya. Mai-release nga min tadta loan ko. Ha? Nukas ta. Nag-loan ka mat. Wan, nanang. Apay, nag-loan kayo, mat. Katuan. Amangan numay-may sapay tinaglonan ta. Ay na, aglolon ka mo, gaya mapadak. Wan, katno day tati pagbibiyagak, di balasangak. Loan. Agpada tangarod, Abelen. Sige, agkuyog tangarodan arumwar. Taintan alaun, jaylon ta. May samat nga agpaiso tinaglonan tayo. Wan nga rod, Belen. Manungay tinlon mo. 30,000. Da kayo ngay. Dakdakkel kan ka. 25,000 laang kanya. Manula ang matidiferensya na. Kat, anya nga ti pang usaran nyo iti inloan nyo, nanang. I-online shopping ko manan na. Ay, inta pa'y manganta mabisina. Sige, agkikibita o no, ilibrem. Sikan ati agi libre tadakdakkel ti inlon mo. Ay, o sige nga rod, day tala ang aya. Inta nga rod mangan ija turo-turo. Turo-turo. San atay sikat a restaurant? Ay na, nagbayag tagururay ija iti order. May mayat ija turo-turo. Tanuin, surumon ja order mo, umay da nga dagusan. Sagmamanungay day taginatang mo a washing machine, Belen. Sagpi 15,000, nanang. Napintas deto ita automatic. Aya, ay kayat ko kumamot ti kasta. Ngam adamo ngamin dagita in-order ko iti online. Anya nga dagi ja in order yon, nanang. Ay nagkakanat at dalababo, kaldero, plato, ken kurkurtina. Ay, di bali ata mausar mat dagita. Malaksid ano awan usar na. Ay, jakmet ket di agur order iti awan usar na. Ay, sige, apang kun bayadan dati washing machine ta ag-awid tayon. Asinot mangawit iti ginatang mungay. Baklaya. Baklayan nga, nagdragsan. Ada inharkilak nga lugan. Saan naman da kita ginagatang mo aya ingga? Plato mo manay. Nagadupay latit plato tayo. Gatang ka gatang iti plato. Di ka gumatang iti pangikabilam. Bayam, taison to tinex nga order. Tay cabinet a para plato. Ay na, huston ti order. Day tapayin ti utangam. Di ka order mo ito online. Oray, ata mausar tayo mat. May mayaten ti kastoy. Ngam ti sugal ko ti kwarta nga utangek lakay. Alan anak ko. At nadlaw ko kadananang mo kinti asawam. Apay tatang? Agpadan sa mo ti ugali da. Nalaing aglaw ni nanang mo. Ngam, nalalaing mamutay nga aglaw ni asawam. Ay, un nga ro tatang. Kadagito ilaang anaamuak. Apod no ti ugali ni Belen. Mangutang ganda asawak tatang. Hay, na yan. Ta nagpadaan dalaki di mo tin iti inam. Un nga ro tatang. Matanagan ak nga rod. Sapay nagdatakil to utangan di asawa. Ay na, uray ni nanang mau. Lun-alon, kunam na nagsuswildo ti dakil. Ay na, nagpadaan dan a ija manugang yo, tatang. Intayon aghalo-halo, nanang. Adda pa'y kwartam aya, Belen. At adda pa'y apay da kayo, awanan. Adda pa'y mutkit dinabati Intayo ijay na imas nga paglaklakuan da iti halo-halo ijay ile. Ay katun na.
Sapay makapangpanganak iti pansit. Ilibre kayo iti halo-halo ta ilibre dakmat iti pansit. Ay katuan mala mapantangarudan Belen. Tatang, napanhandananan kan Belen. Ay na, jak amaw. Amumbutan na gaya adwa. Basta da kwartada, sanda matatao diti balay. Kanayon arumwarda. Ay, anyan. Awan pa'y naluto. Mabisina kong tatang. Oray sak nga raw. Ay, mabambanog tang aggapoy di talon. Ngumawamakan amasang putanta dito'y balay. At kami lakay. Ala na nako. Ne, naggapuan nyo manilaya. Mabisin kami na naggapoy di talon. Ngumawamakan amasang putanta dito'y balay. May sakamat, Belen. Kanayo ng matintirumor dito'y balay. Imbis ko mga gluto kayo timakan. Haan kayo kadi nga agdanag, Alan, tatang, at dahin take out me kanina na nga kanan nyo. Ah, Won. Habang adda kwarta, sulitan tayo. Mala, ingkaidasaran dagiti taraong, tamanganan dagito'y agama, Belen. Uwan nanang. hey, gastador kayo adwa. Mas makatipid kayo mo't ano ang luto kayo dito'y balay bakit? Ay na makabannog tag luto-luto. Ay. Dun makaumati lutong bahay. Alan, kita dananang mo kanya asawam. Kita tilangada ang nakatugaw iya salas. Kasla agkukurot da nga ukay. Ay, dumaw-dawat ni Belen iti kwarta itay tatang. Gamanyat itit ko ngay, awan mo't kwarta. Agpada ta, uray siyak. Daw-dawatan nak di inam, nga mawam kwartak. Agsusuldo ak aya, kat saan may? Naibuson tayo lunda kwartada, tatang. Iso nga agkukurot da. Ay, una yun da kitang agkatugangan. Nagpadaan dalakit di mo't taniti ugali. Uwan nga ro, tatang. Ay, kanahin ko mo't amagbaganda sawa. Ngam awan mo't dingdanggan na. Adda pag-down mo, itilon mo, Belen. Ay, awan nga rod, nanang. Da kayo ngay. Awan mo't laeng agdaw-dawat akin ni tatang yo. Ngam sermon mo tinted na. Una yun, agpada tayo Uray siya kat sinerser mo na anak manandya anak yo. Ay no kayat mo. Mapanta ijay ilay taasit ganta jay suki kapag gatgatangan iti ulos. Apay, agpapautang. Wen, nasingput day jay alakay. Nabayag paikit din ajak napnapan ijay pwesto na. Ay, sige nga ron, mapantayo. Uray je pag down tayo laang ti utangan tayo. Oh, kumusta? Inga, long time no see. Nasaya at mo't, Sir Donito. Si Kangay, kumusta kan? Kastoya, aglaklako lata. Ayun, nebelento'y kadwak. Umay kami kumaumutang iti kwartam, friend. Ha? Pangusarambanan iti kwartaya. Gumatang kayo pa iti lakok nga ulis. Saka ito, pautangan, friend. Ha? Ay, ay katun. Kay kayat min. Maalan Belen, agpili kan iti ules nga utangon. Kat nag-adumat ti ulas tayo ije balay. Mangpili kalatan, tapno pa utangan na ta. Ay, sige nga rod, nanang. Yes! Adaman ang kwarta ta, nanang. Makitam, di nakadiskitar ta iti kwarta, Belen. Imbag man tadagayam friend yung agpapautang. Wen, iso na laeng taada porsyento na. Haan nga balin. Te importante kat
Ada tinautang tayo. Adan pag-down tayo. Sobra pa. Una, mala, intapay ag merienda, Belen. Ag KKB tamanan Alan lakay, umay kag merindan. Adain sangpit mi nga merinda. Lakay! Ala, nanakaw! Umay kay ag merienda. Tanapudot pa'y daytaw. Nay. Nay, aglaladot kay la itay agsapa. Ngam ita, kaslakim maranting kay manan Belen, nanang. Kan, nangalaan nyo iti kwartayo, takundi take out kayo manan iti makan. Ay na, umay kakit din. Han nga adu nga damdam agamit ta. Makan, taramanan nyo dyan sangpat mi. Naimas nga merienda. Anak kau, apay, nangalaan dagiti dua iti kwartada. Inikam ida. Saan mo tatang? Mas daawak nga raw. Takas laki maranting damanayin. Kan, awan damanayin dito'y balay ko nama. Rimwar damanayin. Siguro, at damanin kwartada tatang. Laki dia. Takas la daman na danuman ato kakang. Tatang, pangalalaan da nga ta iti kwartada. Ay, kanya pa'y kumangay. Inutang da siguro manin Anya? Talagang awan deng-deng ganda diyang asawa ka. Nagpadaan dan ay ya inam anatang kanti ulo na. Agbagbagay da talagang agkatugakan. Ay nasa yate may kadito istoralan barok. Agsingirak man tanay, jak makitkitan di asawam. Kaninanang mau. Ha? Apay may sa ti kaldero yung kadana ng kantatang mau barok. Wala na. Ay no kasta, pakibayad mo mga rodan te utang ni nanang mau. Tamay may sa magayam ti kusina yaw. Masapul nga min ngagpurchisak iti lakok tanay na ibusag. Ay, sapay awan kwarta kapag bayad ko na. Si kamot ti asawa ni Belen, kan nanang mo ni Maringga, iswasikan at isingirak. Mala, bayan nyo. Tanong makalako ak itinateng. Bayadak to ti utang dananang kanti asawak nana. Nasaya at met, ta imay kayaw. Or-orayag, ti bayad yaw, iti inutang yaw. Ay na, iso nga imay kami. Tao may kami makisarita ken ka. Ngawan pa'y pagbayad mi. Ken nayunan mi kumapay ti utang mi ken ka, friend. Anya? Sigin, tata. Tano mala ko medya ilakla ko mi nga dagame. Agbayat kami nga dagos kanyam. Ay sos, malugyak mata. Laimbag kuma. Nobyak ka na kayo. Ta, ayos lang. Ha? Ha? Apay, adda kursunadam kada kami, aya, friend. Mabit man lang. Babalasang kayo kadipay. Ay, uwan, balo akon. Balasang matoy kaduak. Agbirbiro ka kita asawa. No kaya tiyaw. Asawa timay sa kada kayo. Tauray saan yun nabayadan ti utang yaw. Ay, da kayo nanang. Apay asyak ngay, sika at ububing ka. Agungat ni Alan, Da kayon atang ko nga ipulpulong kan ni tatang. Ha? Kayat nakaya, friend. Oray asinaw kada kayo. Kunak man. Maburing ak gaminan. Ngagmay-may sa. Kayat ko, ti adda asawa na. Tapno adda katulunga ngaglako iti ules. Kwa. O sige, uray siya akon, friend. Ngamsan pa'y nga ita, Enton bigat nga agasawa tanya. Tagawid akpay. Inakpay mangala iti kaus ko. Ay, igatagan ka iti kaus mo. Oray di kan agawid. Ay kwa, saan agpakada akpay mo't iti anak ko. Ang sigurado nga umayak no bigat. Sige, makamo ka. Ay, nayunan mi nga rodye utangan mi niya, tata. Sige. Ngam, jakon mangta dite dakkel
Tanay, medyo dakil ti utang yu edita mo. Kasano ngay nanang? Kasano ti nagtutulagan tayo iti friend mo nga lakay? Oho, pakawan mo't Di oray aw-awan. Oray kaskasano, jak mo't maiturad aguliban ni tatang yu Kat sa inuwan niyo. Namnamaan na nga mapang kayo ijay. Baybay amon day jay. Saan tan nga agparparangkan kwa na Belen? Anya? Nanang, kitaan nyo ka din na to in share da ito FB. Rupa tamat nga duwa datoy. Ha? Ne, apay Belen? Ala, impos na gayam jela kay nga nagutangan ta ni. Impos na ti rupa ta. Wanted ta kanya na. Basan nyo ka di dato in caption na. Nan, dagiti aglumlumeng amang ngutang. No asino man ti makaamam mo kadagito. Ha? Inpan panawagan datamutten Belen. Ay, wan nga rod. Ay na, ay mangibabain. Ay, anyamat dato nga pos. Ay, Belen, nakita mo na ito impos da. Ay, Inga, apay da ito impos da. ay, Rupa yung makinibilay. Ay, uwan nga road. Ay na, tay nagutangan ni Belen dayta. Kinuyog kulaang idi anagutang. Kat inraman na mutun. ne, nagloko kayon? Apay nga siyak langay kat duwa tayo matnanang. Di ka naglibak Belen. Sikatin ang kuyog kanyak anapan imutang. Pati dagitay imo na alun ko. Impasubo na. Pinilit na. Ni, apay nga kas ti bagbagayon. Madimat aglaslas to kayo matanan. Hoston, di ka agapan. Nakababayin kayon. Nanang, enta ipadilit data. Enta makisao ijay lakay nga nagutangan ta. Ala, kayon. Takababayin day ta. Ibagayo, nga inutan nyo abayadan ti utang nyo. Inlamagan nyo ngamen. Iso nga impos na kayon Ay, kwa. Ay, diyak kaya tiyagpakita. Takuna namot nga asawaan naklakay. Anya? Datang, papanan nyo nga rodan. Papanak ijay ayan da kabagis ko. At daking kano sumurot ka kanyak. Tanusyak, jak kaya tagtali na diti balay. Tasyak ti umay da singsingiran. Kadagiti nagado nga utang ni nanang yaw. Oray siya nga ro tatang. May stresak mo't. Sapay aglamang da bilin ken nanang. Iso ada tayo ti umay da singsingiran ditoy. Iso nga agunay kan. No kayat mo ti sumurot kanyak. Intakit di makikarpentero ija enda ang kalbang. Sige tatang, sumurutak ka na kayo. Apay nga'y apinanawan da kami lakay. Wen, tasininaan da kayon. Makamo kayon itibiyagyo. Lakay, di ka kumamot agsao iti kasta. Heh, resultan nyo dahil ta problema yaw. Sanda kami nga iramraman. Bye! Hello? Ay na. Kaano da kano nga agawid nanang. Jak maawagan ni Alan. Maawagak nga mahanamat nga sungsung-batan dya cellphone na. Saan da ka nung nga agawid? Aging gaadita marisot ti parikuta. Di da kaya ti mairamraman iso apimanaw da. Anya? Ay, kasano nga ron nga makabayad tayo. Agtrabaho ta. Inta makitangdan iti kumpurmi at trabaho, Belen. Engka gumaan mi nga rod tinagsapul iti trabaho kan ni Belen a manugang ko. Tinakdaran mo't dalakay ko kan danak ko ti sanda na panagawid. Kat inuray daan nakabayad kami iti utang mi sa danto nagawid. Sa bagay, maawata kita no ape akas jay ti naramid da. Tanaglablabas kami mat ngamin iti manugang ko. Alakastan, pigayim mo, inga. Alagagayam, di tan tinagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang! Biyanan! Musical scoring.
Eli Palacio. And your nose para ti script kaniti drama ti gayam yon, Jenna Almoite. Agyaman kami manan, Diyos tagina kadatayo amin. Manang Biyana! Manipod kani Kabsat Bebang saan naapod no anagan, tintay drama ita. Welcome kayo manan dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngamsak bay ti drama makablawa mampay ni Manuel Ibuos kani paket na a Judith ije Singapore from Saudi with Love. Ni Donifer Salvador kani Norma Gatchalian. Kaslimanti ko na ni Kabsat Bebang. Dear Manang Biyanang, magagaran unay ang maadaan iti apu ko. Iso nga palak dagiti ko kumarek nga adu ti apu ko na. Madanaganak tadimot lang mga sawa kan makiasawan dagiti anak ko. Iso pasaray durugak ida makiin na yat. Takayat kon ti maadaan iti adu nga apu ko. Rogyak man ti agsalaysay. Ita, taddan na talgad at trabaho yo anak ko. Mabalin yun ti mga asawa kan makiasawa. Nay mapmapanan ti tawon. Apay, awan pa'y kaayan ayat yu aya, Same, Rosa. Ay, awan pa'y kanyak nanang. Awan mo't la kanyak nanang. Awan pa iti panunot ko na itabanag. Uray siyak nanang. Jak pa'y nakasagana ang makiin na yat. Kan may sa. Kaslawan mo't makitak ang matino a lalaki kadagiti agar-aram kanyak. No kasta, adagar aram kun ka, Rosa. Adua, ngam awan nga rod makitak alimpyo kadakwada. No saan nga artek, sugador. No saan mo't, istambay. At dapat agar-aram kanyak nga agtatakaw Ay, awan oray may sa alimpyo aya. Awan nga rod. Adamot te awan bisyo ng agar-aram angam, chismoso mat. Nalabid unay. Manmanumot tikas dya lalaki. Sao, makarengreng. Uray lagparparasyak di katay nang agsasauno kwa. Iso adinispat sarkon na. Ay, ala urayom nga road, tapatsik nga dan tulat talimpyo nga agdaton keng kaanak ko. Kat sika nga ay Same, awan pa'y ar-armaw. Awan mo't mayat amaaram nanang. Nagado ababalasang dito'y lugar tayo. Awan kurso na kadakwada. Malang nga road, urayan nyo no kaano adumtang dagiti para kada kayo. Tanarigat mo't no mailawan kayo iti awan kaus-uskan na atao. Kat sapay ko ma, tapada yung matla a profesional ti maasawa yun to. Makapadanag mo dagiti anak tabantur lakay. Manot tawundan, ngem awan pailat asawa da. San pa'y siguro adimteng dangatay na ikare para kadakwada. Mabaakan dan samot. Di mo adda puliyo abaak lakay. Talaw ti kakabsat mo abaak. Wan bebang, managbabain ngamin lagi ti kakabsat ko alalaki. Siyak lang tinakaasawa kadakwada. Naimbaga, ta inaram nak ini. Tano saan, may saak mo't ang nabaakan. Nagalas mo ti kasta nga ibagbagamon. Anyat kayat mo apagparangan, pinikot ka, kasta kaday. Awan ni magbagak apinikot nak. Inaram nak kunak. Kat inaklon ka mat. Timak ko na api ko, katay pinilit mo. Sanak mat apinilit. Ta naginayat tamad adwa. Nagalas nga minti kasta asaom. Uray pudno nga inaram ka. Di mo matsang kabalikas takababain. Ala, sorry nga rudan bakit? Sorry iti na ibagak. Tanangam ti panagsasaom no maminsan, ta makapasakit kay tirek na. Mala, wanan. Sorry nga rudan, wan. Marisileng, asino jay kadwa ni Hildo nga anak mo asim mangpag. Limabas da ngamin ijay balay iti kalman ka. Napintas mo't a babae. Ay na, tay may kapat nga asawa na maribibang. No kasta, sabali man ng ti asawa nan. Wan mare, kanay masikog manan. Ay, talon ti putot dya anak ko apasig nga inauna. Takasanaw, agduduma ti ina dagiti putot na.
Sa ita masikugmanan dyan may kapat anubya na. May kapat tumanan ang apo ko miday jay. Babairo day jay nga anak ko. Dilagnak-nakam. Kat saan na bali Basta saan na paggigidda nun dagiti babae na. Saan mo't kitde nga may na agsusukat, ti babae na. Mangikasar ko mga minon iti agbalin nga asawa na tapno agtalnan. Wen ko mga raod nga awang magpao ta karelasyon na. No nagsinadan iti nobya na, adaman kasukat naan. Kat bareng maudin aday jay anubyan na. Wen ko mga raod tanay, maiwarasan ti pulina. Umado ti suportaran na. Kat naimbagkan ka amaray tadan apukom. Ngam siya ngay, awan pa'y uray maisa. Anyat ko nagiti anak mo ngay, ape adida pa'y lamaki asawa nga men. Awan mo nga rod mapili da apakiin na yataan. Mamangan mo't no napili da unay. Saan mo't ti kunak? Ngam man ammo. Awan pa'y mo't. Ay madanaga na nga rod maray. Mapmapanan ti tawon. Ngam awan pa'y latkayan ayat da. Sapay arapaap mikin nila kay ko ti maaddaan iti ado nga apo ko. Wana ko mamaray tanay, dwala ang tanak yaw. Iso bumawi kayo kumaitapo kaw. Sana kaskada kami kanila kay. Nagadutan nak may. Sa nagadumanan tapo ko may. Imadon ti puli may. Mayat kit di ati kasta mare. Kasta kumamot kada kami. Ngamawan pa'y mo't. Di pa'y mga asawa kan makiasawa dagiti anak me. Ay idandanagak ida. Nang runa jay babae nga anak ko. Amangan no saan ton ama ka anak no makiasawa. Tane, mapanon titawon. Anyat pong panunutam, bibang bakal, nagadayo ti nakaiturungan ti matang mo. Ar-ara paapag nga road nga adda kumamot ubing agtataray dito'y paraangan tayo. Kaya't kung ti maaddaan iti apo ko, klakay. Ay, talagan samot adita maparaburan iti apo ko. Urayan ta ang mga asawa ng iti anak ta. Kaanon tupay ngay, awan samot balakdan. Nanang, tatang, mapan kami nagtrabaho kini Manong. Mapan kami, nanang, tatang. Ala, agan-anad kayo, anak ko. Ay, nanang, umadaninti ka sa ngayon. Anyat kayat yung regalo? Ay na, may salaang ti kayat ko a regalo. Tay nabayagan nga ibagbagak kada kayo. Apo ko, kayat ko ti maaddaan iti apo ko. Uray saggay sakay la iti anak, mayatun. Ngam numanay nayunan nyo, ay kat pagbalin ninyo asag tatalo kayo, may mayat manun. Ala ni nanang, agarapaap manan. Malawan, dumteng to ka di dayta. Kano ngay? Intun madahanon Tasano nga tala ituin, tatang. May destino iti sa bali a lugar. Siyak mo ti baon da iti sa bali a branch ti kumpanyami. Kastaya, kat ada pag naadam ijay. Ada magkindi libre ti pag naadam ijay. Iso na laang, tamaya dayo akada kayo. Huwag nga raw, maikawa kami lakid di iti inayaw. Ngam ti pangayata, no may destino ak ijay, maitalo ak iti posisyon ko tatang, kat ngumato ti suldo. Ay ka, adaking ka na ita barok. Sa bagay, baro ka. Awan na asawa kin anak mo ang mapanawam ditaw Da kami la, dadakkel mo akin jay kabusat mo. O nga ro tatang, no da kayo ti damagay, palubusan da ka di nga umadayo, tatang. Ranya ti desisyon mo. Iso ti masuraw, anak ko. No kasta, pati si Karusa, maidistino kamot iti sa bali a lugar a pagtrabahuan. Uwan nga ron nanang. Unay mo't apan nakairanrananan. Tanaggidan kayo pa'y iti kabsat mo a maidistino iti sa bali a lugar. Ay, uwan nga ron Ay, awan maikawa kayo, nagiddan kami nga umadayo ka ni Manong. No siya, awan problema.
Kan oray di amayaw, paspasurot matla daychay. Mayat kit di tabareng iti yaadayuyo. Makasarak kayon iti pakiasawaan niyaw. Da kayo mo't. Ising-singit yung latangay bagbagaday ta. Magagaranak nga ruden ang maaddaan iti apo ko kanak ko. Iso ano adda na saya at alalaki nga agaram ken ka iti papanam. Aklunum ki din, tapno makaasawa kan. Ket maaddaan kamin tumeten iti apo ko kinitatang yaw. Kadwan yun to ti aganak tapno adon to ti agbalin nga apo ko may. Uray sa nga pulaw, mabalin! Marisilang, adda mo nakitak akadwan ni malunga anak mo iti agsapa. Limabas da ijay balay. Inigaman na mo taybag ni Malo. Ay wan, asawa naman nanday jay, maray. Ha? Nukasta, nakiasawa man na ijay babaeng anak mo. Wan, maray. Kabalbalo na lang, hindi na panatawan ngam nakiasawa manan. Di mo namin doan na balo di anak mo. Wana, ngam basta mabalaw, makasapol maadago si ti asawa na. Kanay, masikog manan. May katlunton nga anak na dayjay. Manayunan manan na, dagitay nagadunga po kumay. Ay, imbag man, maray. Kasta kumamot ka na kami. Arapaap mi ngaming ti maaddaan iti ado nga apo ko. Ay, nasubraan sa ngarudan kada kamay, ta anak mo nga anak dagiti anak may. Ay, na, mayat kit di ati kasta kumare. Ngam dagi jay anak ko ngay. Ay, manut tawundan. Ngam awan pailat kayan ayat da. Apay ngay. Amangan mo't no napili dalaunay. Saan mo't, maray? Ngam jak man ammo no apay. Hello Manong, kumusta? Nasayat mo, Rosa. Si Kangay, kumusta mo dito lugar ngayon mo? Nasayaat mo't Manong. Kaano ka nga gawid? Plano nga rin agawid into no may abulan, into holiday. Ay, uray siyak Manong. Ngam, adda kadwak nga agawid. Ha? Asino? Kayan ayat ko Manong. Ha? Lukasa? Adamatin kayo ng ayat mo, Rosa. Addan Manong. Si Kangay. Adda ka di mo't nasirpat mo dito lugar anak kay Distinwam. Adamatin na ading. Kahit nangaruti sumurot ka niya, into nagawid Yung kasla alanganin akpay amang ikuyog kinkwana. Kayawid mo ate, amamom kadananang kantatang. Ay na, sigurado maragsakan dan umamon da nga adan kaya nayat mo. Angam siyak. Jakam mo no maragsakan daw no saan. Ha? Apa Rosa? Basta. Mabainak ka mabutengak. Jak maawatan tiriknak. Kan agdwa-dwa akmutla ang naikuyog kong agawid no saan. Panunutag pa yan na imbag Manong. Ha? Bakit? Umuawag na kita anak ta dito yung group chat tayo. Kutsong bata mun Hello, anak ko. Hello Nanang! Kumusta? Tatang! Kumusta kayo, nanang, tatang? Ay ka nasaya at lata Da kayo ngay, kaano ti awid jaw? Agawid kami kini Manong Indon holiday. Talong aldaw ti masungad na holiday kat. Ada ko makadwami nga gawid. Ngam amangan no agunget kayo, nanang, tatang. Asino ti kadwayo? Apay ko mga agunget kami ngay. Nang, andan kayan ayat mi kini Manong Sami. Ha? Agpaiso sami. Wala na. Kinuray ni Rosa. At damutin kayan ayat na. Ay na, ay nagsayaatan. Ay na, kamaudyanan na. Makamanugang kami mulaangan iti amayo. Ay na. Kay, ikuyog yung ida ang agawid, anak ko. No kasta, okay lang kada kayo na ikuyog mi ida? Ay katuan Ay na, magagaran kamin makaamam mo kadagiti agbalin manugang me. Agawaan nyo ti agawid, anak ko. Nay. Nalagit tayo ng sangpan mo bakit?
balay samot ti aso, wano, pusa. Si kamot, krib ti ubing dagitoy. Ano dagita? Usaran to dagiti apo ko ta. Saggay sa dasami ken Rosa iti daytoy. Usaran to dagiti anak da. Ha? Ay, saan pa yan ang asawa dagita anak ka? Ket addan kaayan ayat da. Anya ti sumaruno dita. Siyempre, agkasarda. Kalpasan na, aganakdan. O, di addan to na po ko ta. Ay na. Singin to kumakit di at ipas nga ida. Tapno maigulpe. Uray triplets no iso. Ay na, bakit sinakbaya mo launa yung ti pasamak? Advance ka launa ngagpampanunaw. Ket di tanto mo la titurong na. Maala, tulungan nak ngagdalos dito'y balay. Tapno saan anak kababain kadagiti agbalin amanugang ta. Naimbag nga oras mo, Marisileng. Umayak man. Nay, si ka magayam, Maribibang. Sumrag ka. Magyaman nak maray. Imaya, tao may kukumadamagan. Nuad da naglumaan dagiti apo kum abado iti maladaga da paylaeng. Apay, pangusaram, Mare. Ay, kwa. Usaran to kumadagiti agbalin nga apo ko. At dangaminon kaayan ayat dagiti anak ko, maray. Aya. Ay ka, nasayaat nga rodano kasta, Maray. Kahit agkasardan, masikugan ayan ni Rosa. Saan pa'y matkit di, maray? Ngum umadanin. Iso ano adda tay damdamagag. Ibargin mon kanya, tamakalakaak. Nangina nga may nugumatangak iti brand nyo. Ay, adu ati ba, do ti maladaga nga iduldulin ko. Ipadawat kong dagijay kang kamaray. Agpay sumaray. Ay na, thank you nga rod. Mabitla nga, tayruar ko. Dagitoy pay. Ala mamin dagito yan. Tawan mangusar ka dagitan. Ay na, nagadumo dagito'y abado ti maladagan, maray. Tuwan na, nagado nga po ko ka nang usar ka dagita. Ngamkas la barbaro pay laang dagita. Wun nga rod, nagpipintas pa'y mag. Mabit nga min na dumakkel ti ubingitan, Mare. Iso ang nadakkel ang dadagos. Ala mamin dagitan. Ayan da ka nun ngay. Paumaidan, bakat. Wun, on the way da kanon. Nagkukuyog da kano nga upat. At da kano inarkilada at tricycle ijay ili. Iso tinagluganan da nga agawid dito, Kat, paumaidan. Wun nga rod, asidag da pa'y ki di sigurun Ano nagsardo nga tricycle iti batog? Ay iso dalaki di dagitan. Umay ka, taintasabten idan lakay. Darasem. Nanang, tatang, iso ni Salvadora, nobyak. Iso mo tinobyok nang, tan, ni Jovito. Naimbag nga oras yun. Nana, tata, agmanuak. Agmanok mat, nana, tata. Sami, Rosa. Apay nga. Agparbang ka bakit? Agparbang ka. Nasaya at ba't nakapasyar kayo dito yung lugar may Jovito, Salvadora. Dandan di na kayat nga ikuyog ni Rosa, tata. Ngam impilit ko ti simurot. Oray siya nga rod. Di na ko maikuyog nga agawid din sa amin. Ngam inay ayok. Dito kayo pailaan, we. Ka-income pa'y mangisagana iti merienda. Anyamot ti kastangar aramidin yun sa amin. Rosa, nakinubyo kayo. Kasjay pa'y. Nang, ay ayatak ni Jovito. Ay ayatak mo ni Salvadora, nanang. Ay nadya ka mukata kayo. Pagawidin yun dagijay at tao. Kasano nga rod ang maadaan kami iti apo ko no kasta. Nalakamot la ti remedyo dahi tananang. Mangampun kaminto iti ibilang mga anak Kat isunton tagbalin nga apo ko yo. Uray da kami nanang, kasta ti plano mi kan ni Jovito. Saan amabaleng?
Jak kayat nukunak, jak kayat. Bakit? Anya ka ka di? May suro mayat ti puso na kita anak ta. Anya mabalin mo no isuda ti kayat da. Di mo konsintyan dagiti anak mo si Kabantor. Mangibabain kayo. Nanang, mawatan da kami kumamot No kayat yaw, ag sinukat kayo laang at itinubyo kun nubya. Mabalbalin pa'y. Anya, Ni Salvadora lang ti love ko, nanang. oray siyak mata. Awan to ti pang isukatak ni Jovito. Isulaang tay ayatek. Nasingputmut ni Jovito. Ay, jak ambo kada kayo. Nasakit ti ulo kada kayo. Pimanaw mo't laang na kita anak ta. Imbes sa talong aldaw na dito'y balay. Kasta mga minti pakpakitang patakwada ba kay? Napayakas jay lakay. Nagpadaan dalaki di mo taon tinakirelasyon iti lakyon kun ba yun. Nagtulag da nga ta akas jay ti pakirelasyonan da. Nairan-ranala siguro mo da. Nagmaditirik naklakay. Kasanong arod amaadaan tay ti ado nga po ko. No saan damot ama ka anak kan makaputot. Ayawanan. Saan sa talaga matungpal ti tartari gagayak amaadaan iti apo ko. Anyat amom. Pamakan magbalo tumilaeng ti panunot da. Basta di mo gurang-guraan dagiti anak ta. Bakit? Bagbagam lang ngam di mo ung-ungtan kin gurguraan ida ta mga numasae tirik nada. Isubli ko undag ito'y dinawat ko kang kaabado ti maladaga. Mari siling. Nay, apay nga Maray. Saan mo la mausar dagita, Mare? Sayang no nakatambak laeng ijay balay. Apay ngay. Gapo ka dita tumboy kan bakla ti kayan ayat dagiti anak yo Maray. Amo mo lagayam, ngamdamagam pay laeng mo. Sige, mapana kong agyaman ak laengan, Mare. Nabayagan asan anagaw awid kan imaw-awag dagiti anak ta. Kumusta da nga tamot den lakay? Wan nga raw. Gimura dan sama kadatan. Ay, isuda pa'y lang ata kadagiti kaayan ayat da lakay. Diya ka mo bakit? Ha? Ada tricycle ang nagsardeng iti batog lakay. Bakit? Aguray ka. Dasami ka ni Rosa Jalimsag. At dadagita anak tabakit. Ha? Upat naman. Kadwada nga tamanaan dagiti nubyo kun nubya da. Abakla kun tumboy. Tanang, tatang. Isu ni Jemina. Nubyak. Ha? Agpaisaw anak ko? Naimbag nga oras yun, Nana. Tata. Ay, kastamot kang kabalasan ko. Ay, masikog mato'y nubya manak ko. Una nang. Kat tulagan tayon ti panagkasarme. Nang, tatang, isumot ni Gary, nobyo. Aguray ka, Rosa. Kasladakkel tatsan mo Masikugak mo, tatang. Aguppat abulan ng tisikog ko. Ay na, agpaiso ka di dagito'y amakit-kitak. Saan atag taga-inop laang? Tulagan tayo matanti kasarmi kan ni Gary. Ngamin, masikuga kon. Ay na, pinaragsak dak iti kastauna yan nako. Ay won, sige, tulagan tayon ti kasaryaw. Jak nas baalan tinakaro a kinaragsak ko iti daydagundaway, takamaudyanan na, maadaan kami mutlaangan iti apo ko. Nangasawa nga rudan dagiti anak ko kat nakaragragsakak, taim madon dagiti apo ko. Tasaan laad dwa wano upat apo ko no dikat imabutan iti walo.
Katipay may sa pagyamanak, nakatumpong dagitan nakmi tinasingpet nga asawa, iso naragsak kami asa nga pamilya, tanasaya at ti ugali dagiti nagbalin a manugang mi. Alakastan, ti kabsat, wanugayem mo, bebang. Alagagayem, ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama ti gayemyo Jenna Almoite. Agyaman kami manen, God bless iti tunggal maysa.